anak berlancar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah ya abaina wa ummahatina wa asatidatina wa masyayikhina wa amalina wa amatina wa ajdadina wa jadadina wa lamuhqal alaina wa lansana bil-fatihah wa du'a wa firlana bil-muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila kilian asmani wa zawjatihi wa khususan ila ustaz min haji wa khususan ila ustaz Similawi wa khususan ila ustaz Abdurrahman wa khususan ila ustaz Badar Khairul. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu qaddasallahu fi qabrihim wa yu'li darajatihim wa yu'idhu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nurihim fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah setelahnya khusus dengan acara Haflatul Imtihan ke-64. Semoga senantiasa ngiring baik para lancar kalaban pertolongan Allah sareng izin Allah ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi menjadi lancarnya acara pada pagi hari ini. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu acara inti, di mana acara ini akan diisi dengan berbagai macam lomba, baik dari tingkat PAUD dan RA. Adapun lomba pada pagi hari ini adalah mengaji Iqra dan Al-Quran. Baiklah, untuk lebih singkatnya waktu, langsung kami pasrahkan kepada koordinator lomba. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih kepada Saudara MC atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Namun sebelum acara lomba mengaji Iqra dan Al-Quran dimulai, untuk tingkat PAUD dan RA kami akan membacakan tata tertib lomba. Dan tata tertib ini berlaku untuk hari ini dan sampai nanti berakhir seluruh rangkaian acara Haflatul Imtihan. Jadi nikah tata tertib atau saya baca boleh di tiap lomba kasah. Adapun tata tertibnya sebagai berikut. Satu, peserta harus berada di sekolah 5 menit sebelum lomba dimulai. 2. Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urutannya. 3. Peserta tidak usah memanggil salam, cukup membaca ta'awudz dan basmalah dan diakhiri dengan tasbih untuk lomba Iqra. Tapi untuk lomba yang lainnya selain lomba Iqra diawali dengan memanggil salam dan diakhiri dengan salam. Bisa dipahami, Ki? 4. Apabila peserta dipanggil tidak hadir pada panggilan pertama, maka peserta akan dipanggil kembali di urutan terakhir. 5. Apabila di panggilan terakhir peserta belum juga hadir, maka peserta akan dinyatakan gugur. Demikian tata tertib lomba ini kami buat sebagaimana mestinya. Pamekasan 13 Juni 2023. Koordinator lomba Bunda Siti Nurul Aini. Hal-hal yang akan dinilai kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Husniyah. Kefasihan kami pasrahkan kepada Bunda Qurratun Nasihah. Kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Mar'atus Sholihah. Kepada semua dewan juri diperkenankan menempati tempat yang telah disediakan. Langsung kami panggil nomor undi pertama Ahmad Arkan Davendra Emirul Bayan. Kami panggil nomor undi 1 sampai nomor undi 5. Ahmad Arkan Davendra Emirul Bayan, Fatima Az-Zahra, Felisa Naswa Zakira, Naswan Habibullah, Kaira Almaira Rahman untuk menaiki panggung. Langsung Ahmad Arkan Davendra Emirul Bayan, buka Iqra jilid 5 halaman 9.
آنية آنية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لسائها راضية لا تسمع فيها لاغية ما نحن بمستيقنين وهو خير الحاكمين هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها صدق الله مولانا العظيم. Sadaqallahu maulana azim. Selanjutnya Ananda Fatimah Az-Zahra. Buka Iqra jilid 3 halaman 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Ananda Felicia Naswa Zakira.
Buka Iqra jilid 2 halaman 26. Iqra jilid 2 halaman 26. La a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama wa mana Buka Iqra jilid 2 halaman 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yesa, Masa, Lo, So, Yato, Foto, Nora, Ze, Wa, Ze, Raka, Seko, Jaka, Hola, Elia, Hawa, Yatama, Naduha, Jaya, Tolong Maulana Adi. Sadaqallahu Maulana Azim. Selanjutnya Ananda Khaira Almaira Rahman. Buka Iqra jilid 4 halaman 28. Ayo Khaira, semangat Khaira. Ayo ngaji awal kena. Ayo.
Sambil lalu kami panggil untuk menaiki panggung Ananda Maulana Afiq, Mega Natalia Asifa, Muhammad Abizar Ali Fawadis, Muhammad Ibrahim Arafi, Muhammad Nazlan Irza Nada. Langsung Ananda Maulana Afiq buka Iqra jilid 6 halaman 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Qala wa man yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dallun. Yawma idin yas'urun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wa aqridullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu Maulana Azim. Duduk di bawah Kairaya. Oh iya. Selanjutnya Ananda Kaira Almaira Rahman. Buka Iqra jilid 4 halaman 28.
wala ya'uduhu hifzuhuma wala yuhituna bisyai'in ya lamu madaina aydihim wa tunimus dinina wabus daril muhsinina wa mana nubimus wa kana alaikum raqiban ilaihi marji'ukum jami'an idza nada wa huwa ma'lunun hada syai'un ajibun kanu anhu mu'ridina asbiru alaina sabran sadaqallahu maulana al-azim. Ya, tepuk tangan untuk Kaira. Selanjutnya Ananda Mega Natalia Asifa. Buka Iqra jilid 2 halaman 30.
Sadaqallahul Azim. Selanjutnya Muhammad Abizar Ali Farodis. Buka Iqra 5 halaman 11. Buka Iqra 6 halaman 9.
Sadaqallahul Azim. Selanjutnya Muhammad Nazlan Iza Ramadan. Buka Iqra 1 halaman 22. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya Mutmainnah Nur Arsy Aprilia Zain Siti Aisyah Al-Ghazali Tias Sherin Najmi Aisyah Aura Ahmad Jihan Talita Ulfa Hilya Nabila Erfandi. Langsung Ananda Mutmainnah. Buka Iqra jilid 2 halaman 31.
Buka Iqra jilid 3 halaman 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza raqibu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu la yakadu yusiruhu wa waladuhu wa fumiha wa adasiha wa basaliha kafaru sadaku faduku abadi wa nutini fakana akibatahu ma fiha nafaribu wa barokafi ha khofa ni wa khofa wa idi wa fa na wajibu adahuma Sadaqallahu Maulana Azim. Selanjutnya Ananda Siti Aisyah Al-Ghazali. Buka Iqra jilid 4 halaman 29.
ويخرج أدغانكم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Ananda Tiaserin Najmi. Buka Iqra jilid 4 halaman 14. Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Ananda Aisyah Haura Ahmad. Buka jilid 1 halaman 15.
sa da ta wa ma ha la ka wa sa a ro ha da ha to to la be ya ha be ka ma la sa na sa sa na so a de ha de a ka ma la ka so fa ha sadaqallahu maulana al-azim. Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Ananda Jihan Talita Ulfa. Buka jilid 1 halaman 25.
Sadaqallahu maulana azim. Selanjutnya Ananda Hilya Nabila Erfandi merupakan nomor lebih terakhir dan merupakan satu-satunya peserta mengaji Al-Quran. Buka surah Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 7. Dengan berakhirnya nomor 17 maka berakhir segala perlombaan mengaji organ Al-Quran tingkat PAUD. Kami selaku koordinator lomba apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kami serahkan kepada koordinator lomba tingkat RAA. Terima kasih kami sampaikan
Marilah kita beralih pada lomba mengaji Iqra dan Al-Quran KRAA. Hal-hal
Hal-hal yang akan dinilai, kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Siti Laili Rahmah, kefasihan kami pasrahkan kepada Bunda Fitriyatus Sholihah, kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Misyani. Untuk lomba mengaji Iqra, langsung kami panggil nomor 1 sampai 7 untuk menaiki panggung. Nomor undi pertama Muhammad Fajar Ilham. Selanjutnya Azril Khalil Faizal, Sri Aminatus Zahra, Nurul Faiza, Abraham Alexi Pratama, Muhammad Miftahul Khoir, Muhammad Arsy Al-Afrof. Langsung nomor undi pertama Muhammad Fajar Ilham. Buka Iqra 3 halaman 65.
Akimu Yukimu Nas Arosa Lahu Afidu Yufidunal Sholatahu Akiku Yukikunal Amarahu Api Yukiunal Afana Ro'a Amitu Yumi Tuna Fi Aji Luna Fa Hon Lakohu Selanjutnya Azril Khairul Faizal. Buka Iqra 3 halaman 54. Bismillah A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ili hasada Katibi Jerasa Jelisi Khotaber Khotibi Qura'an Qur'i
Selanjutnya Sri Aminatus Zahra. Buka Iqra 6 halaman 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Nurul Faizah. Buka Iqra 3 halaman awal.
Selanjutnya Abraham Alexi Pratama. Buka Iqra 1 halaman 21. Selanjutnya Muhammad Miftahul Khair. Buka Iqra 4 halaman 80. Selanjutnya Muhammad Arsy Al-A'raf. Buka Iqra 3 halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim.
Yana Bani Malaka Maliki Alama Ali Syahada Syahini Siroto Jihadi Tibako Bilali Ibadi Amali Sadaqallahu maulanal alim. Selanjutnya beralih pada lomba mengaji Al-Quran. Langsung kami panggil nomor undi 1 sampai 4 untuk menaiki panggung. Nomor undi pertama Raka Arfabian Rahman, Muhammad Ufron Nur Hidayah, Adinda Zahratus Sifa, Muhammad Nazirul Ashrafi. Langsung Raka Arfabian Rahman. Buka Al-Quran Juz 1 halaman 9 ayat 58 sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunna khulu hadhil qaryah
Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Adinda Zahratul Syifa akan membacakan Al-Quran juz 5 halaman 116 mulai ayat 45-46 sampai selesai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala asarihim bi sab'i maryam مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ومصدقا لما بين يديه من التوراة Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya merupakan nomor undi terakhir Muhammad Nazirul Ashrafi akan membacakan Al-Quran juz 1 halaman 9 mulai ayat 56 sampai selesai. Sadaqallahu maulana al-azim. Demikianlah lomba untuk tingkat kelas RA
Kami selaku koordinator lomba, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beralih pada lomba membaca Iqra dan Al-Quran tingkat RAB. Kriteria penilaian: kebenaran kami pasrahkan pada Bunda Fitria, Qurratun Nasihat. Kecerdasan Bunda Mar'atus Sholihah. Kefasihan Bunda Mufarrohah. Langsung kami panggil Ananda Hilwatun Naura, Muhammad Iman Nuriski, Afdol Gilang Raditya, Wilda Kaila Tahzan, Jasmine Kotrun Nada. Langsung Hilwatun Naura, buka Iqra 3 halaman awal.
Selanjutnya Muhammad Iman Nur Rizki, buka Iqra 3 halaman 11. Shadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Afdol Gilang Raditya, buka Iqra 3 halaman 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turawidu fataha kanu fiha fakihina wahina tada'una wa yakuluna mata hadana subulana taba wa amana wa amila bi ayatina yuqimuna sabiru wa rabitu wa jahidu fi sabilihi faqa'ulahu sabidina wa turisini
Selanjutnya Wilda Kaila Kamsa. Buka Iqra 3 halaman 83.